Acara posyanduan dituliskan unboxing paket. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke mini vlog ibu rumah tangga. Sekian lama tidak mengunjungi posyandu. Alhamdulillah para bumil dipanggil ke posyandu. Dan ini berangkatnya bareng 2 bumil. Yang sebentar lagi launching dede utuhnya. Masya Allah, bungsur bang Sarya buat kalian. Dan ini kita udah nyampe aja nih di posyandunya. Dan ini bidannya belum datang, Besti. Sabari nungguan bidana datang, ayo nama orang jalan-jalan lah, Besti. Jalan-jalan menelusuri jalan. Juga tuh bumil mah ada kudu banyak gerak, jangan ngedul. Jika orang Besti ngedul. Tekung sili lagi nih Besti, bidana sudah datang. Mari kita ditimbang, Besti. Tinggal para bumil ieu tadi ditimbang geuna, Besti. Bali tanah cenah sudah beres. Pingkan mah bagian si pamil ke posyandu teh. Orang ditimbangna orang mah sieun dijual. Basieun pas bagian ditensina. Ayeuna lanjut bagian orang ditimbangna heuh Besti. Cing tebak Besti aya sakumaha. Tuh ayeuna bagian ditensieun. Meni Korea mari bagian ditensi teh. Singkat cerita heuh Besti. Acara posyandu geus beres. Ari pas nepi ka rorompok teh Besti jeung aya nu nukeran duit segala. Tuker cenah duit jeung paket. Didinya duit cenah teh abi paket. Abi cenah butuh duit, didinya butuh paket. Oke atuh deal. Mari kita unboxing. Nah ieu mamang ciga bom meusina ge. Power bom Israel ieu mah. Naon cing Besti sok tebak. Berhasil nebak ke aya oleh-oleh ti Palestina Besti. Geus paket deui wae. Pasti ieu mah paket si anak manusia. Jaba mah halin si anak manusia.